bwa nyuma ya timu kukora kubi omu mpaka za season ehwire abakora ha timu ya Mbarara City FC baryo mu kutebekanisa timu kurungi okwetebekanisiza season ensya empaka za Star Times Uganda Premier League zaidi byekwaso otwire nakora nk'omutendeki w'akanya bwanya atugambire ha ntebekanisa eza season ensya no kuba gyetebekanisize wale tutandikire kyerezi konka nituza kugezaho turebeke ngu twayikwasa bwire twatebekanisa abasigaza aba turebeka ngu batandika ligi bali aha mutindo mulungi wiki ejo yokubanza tubandize kukora fitness ekyo mugisho mulungi ngu abazaani abizire boona bizire at least bali nka 70% nitwe nitwongeserezaho kurebeka ngu baba aha mutindo mulungi. Aba baresero mutendeki Francis Mugerwa obyekwaso arabe nahweraho kandi batugambire okubonjiremu n'abandi bazaani otiremu nabo abakozere ryo mu mpaka za Ankole Cup ezihereze kuhendera okurwanisa obutagaruka kukora kubi nka season ehwire esemberera okutandika eri bulungi newankubadde bulamu kati tebulamu ko waliwo ebyekutereeza etunatuukira ku budde obusembayo tujja kuba tubitereezezza tuli mu kutunuulira abalenzi abeegasse ku ttiimu then nga bwe tutereeza abaliwo nga bwe tulinda abaneeyongerako tusuubira nti wayinza okubaawo abatwegattako. Mbarara City nabwega rwiza omutebe Brian Ahebwa hatotine club owabazaanireho hagati y'omwaka gw'2016 okusika omwaka gw'2020 na Rogers Mugisha obihira omu timu ya KCCFC otireho na Ivan Bogere okuruga omu timu ya UPDF. Ivan Bogere kuruga omu UPDF nawe yatwegisireho nituteekateeka ngu na negi tournament ya Ankole Cup etuyambire munonga sportingiremu abazaani bingi abamwe bali a trials aha abamwe tibaka reportingire konka tuhamya ngu tuza kubafunamu ekyomugasho. Aba nabo kwija kwiguraho season ensya barukutayira timu ya Police FC aha biro 30 by'okwezi oku omuri Kampala ndi Edwin Ram ahabwa TV West agacenchwire.